Ndabasuhuje nanone abakunzi bacu ba Bright Sport. Hano kuri Bright Sport tuba tubafitiye amakuru agiye atandukanye y'imikino. Iyi weekend yatambutse haje kuba harimo amakuru menshi atandukanye nyuma ya resulta z'ibyagiye biba muri iyi weekend. Amaderby atandukanye mu bihugu bitandukanye, ni weekend yahuriranye n'amaderby menshi mu bihugu bitandukanye, cyane twari dufite derby ikomeye cyane hano mu Rwanda, derby de Mille Collines yaje guhuza ikipe ya APR yari yakiriye ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo saa 9 z'amanywa ku cyumweru. Nibwo ikipe ya APR yari yakiriye ikipe ya Rayon Sport. Byaje kurangira ikipe zombi zinganyije ubusa ku busa ziguye imiswi, ariko haje gukurikiraho amakuru menshi agiye atandukanye. Nyuma yuko muri uyu mukino haje kugaragaramo spectacle nyinshi zitandukanye, amapenalite yaje kwangwa ntibyumvikanwaho n'abafana ku mpande zombi, bamwe bati niyo abandi bati siyo, ariko byaje kurangira umusifuzi wari urimo hagati yemeje ko uwo mukino ukomeza ukaba warangiye ari ubusa kubusa. Muri uyu mukino mbere yuko utangira gatoya hari haje kugaragara cyangwa se haje kuboneka inkuru itari nziza ku bafana b'ikipe ya APR. Umugabo wabafanaga cyane yari umukunzi wa APR, bamwita Mike Ferrer, yari yaje kwitaba Imana. Uyu mugabo niwe bakunda kumwita Lagarette, niwe ufite kampani ya Lagarette. Uyu ni umudage wabaga mu Rwanda, urumaze igihe kinini aba mu Rwanda, yafanaga ikipe ya APR. Byaje gutuma ko mbere y'uyu mukino ikipe ya APR yaje kugaragara yambaye imyambaro iriho ifoto y'uyu mugabo Mike, mu rwego rwo kumuha icyubahiro akwiriye nk'umufana wari umaze igihe kinini ayifana. Hanyuma nanone ku munsi w'ejo, ku munsi w'umukino, Rayon Sport yari iri kwizihiza isabukuru y'umukinnyi wabo Youssef Rab. Yari yagize isabukuru nziza kuri uyu munsi, niyo mpamvu amakipe yombi yinjiye mu mukino bombi bafite impano zikomeye bagomba kugenera abantu babo. Baje gukanirana rero bikomeye cyane. Abdul Twagirumukiza yari umusifuzi waje gusifura uno mukino mu mvura nyinshi. Abafana bari bitabiriye ari benshi, ntabwo bigeze bakangwa n'imvura n'umuvumbi. Ingoma ku mpande zombi, abafana bari bambaye neza. Ni nyuma yuko ku munsi ubanziriza uwa match APR FC yari yashyize hanze imyambaro y'abafana. Abafana rero bayiguze bihuta cyane nk'abagura amasuka, baza kuyiserukana imyambaro ya APR y'abafana, baza guhura na mukeba wabo w'ibihe byose Rayon Sport. Byaje kurangira rero amakipe yombi aguye miswi. Abakinnyi bose bari bahari bagerageje, ariko biza kurangira bigenze gutyo. Hanyuma uwo bita Uwayezu Jean Fidel, uyu ni perezida wa Rayon Sport, akomeza kwikomanga ku gatuza ko amaze imikino 4 yose ikipe ya APR itabasha kumutsinda. Imikino 4 yose irashize ikipe ya APR itabasha kumutsinda. Ni amwe mu mateka akomeye cyane uyu mugabo uyobora ikipe ya Rayon Sport akomeje kugenda yubaka. Iyi shampiyona rero, nyuma y'umukino w'ejo wabaye, hari habereye n'undi mukino ukomeye cyane wabereye mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Musanze. Ikipe ya Musanze yari yakiriye ikipe ya AS Kigali. Haje kuzamo naho inkuru navuga ngo nimbi ku muzamu w'ikipe ya AS Kigali waje kugongana na rutayizamu wa Musanze, aza kuvunika imvune ikomeye cyane. Bivugwa ko sezo ye yahise irangira kuri uwo mugoroba, aho Kimenyi Yves yaje kuvunika, aza kuvunika igufa ryo mu kaguru, riravunika riratandukana. Umuvugizi w'ikipe ya AS Kigali yaje gutangaza ko uyu mukinnyi yahise ajya kuvurizwa mu bitaro. Uyu bamwita Bayingana Innocent, ni team manager w'ikipe ya AS Kigali, yaje gutangariza itangazamakuru ko uyu Kimenyi Yves ahise ajya kuvurizwa byihuta cyane mu bitaro bya gisirikare i Kanombe, kuko kuri uyu mukino yaje kugongana na rutayizamu
w'ikipe ya Musanze, hanyuma avunika imvune ikomeye cyane. Ubwo reka dukomeze tumwihanganishe Kimenyi Yves, tumwifuriza kugaruka vuba. Ikipe rero ya Musanze yaje kurangira ibatsinze igitego kimwe ku busa cyaje kuboneka hakiri kare cyane ku munota wa 11, baza kwihagararaho, baza kurangiza umukino batsinze igitego kimwe ku busa ikipe ya AS Kigali. Hanyuma mu wundi mukino wari ukomeye cyane waberaga ku kibuga Gorogota, yari derby yatozwaga n'abasigire nyuma yuko abatoza bombi abatoza b'amakipe yakinaga baje kwirukanwa muri iki cyumweru gishize. Ikipe ya Sunrise yirukanye Hassan Muhire muri iki cyumweru cyashiraga, hanyuma ikipe ya Muhazi United nayo yaje kwirukana umutoza wabo bamwita Maurice, abo bakunda kumwita Maso. Izi kipe rero zatozwaga n'abasigire ku mpande zombi, hanyuma ikipe ya Sunrise iza kugarikirwa ku kibuga cyayo cya Gorogota. Muhazi United yikubita ibitego 2-1. Abantu b'Inyagatare bakomeza kwibaza niki kitagenda muri iyi kipe ko ibintu bikomeje kwanga. Ni nyuma yuko ku munsi wari wabanjirije uwejo ikipe ya Gasogi United yari yakiri ikipe ya Polisi, ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda itozwa na Mashami Vincent. Ikipe yaje kwereka Gasogi urwego itarageraho, itsinda igitego kimwe ku busa ku mukino wari wabereye i Kigali kuri Pele Stadium. Hanyuma ku mukino wundi wari wabaye ku munsi wo kuwa gatandatu Mukura yari yaje kugaruka neza, itsinda ikipe ya Etincelle igitego kimwe ku busa ku kibuga cyabo Kihuye. Hanyuma Bugesera ku kibuga cyabo cya Bugesera, Amarise cyangwa se ikipe y'Amagaju yaje gukora exploit zikomeye cyane, inganyiriza y'ibitego 2-2. Ikipe ya Bugesera inanirwa kubona amanota 3 ku kibuga cyayo. Amagaju akomeza kugenda yitwara neza cyane muri no shampiyona. Iyi shampiyona rero iyi weekend isize Musanze, ikipe yo mu majyaruguru ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona n'amanota 20, ikurikiwe na APR ifite amanota 18 nyuma yo kunganya, ariko ikaba ifite ikirarane kimwe itarakina. Ikipe ya Polisi iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 16, Kiyovu iri ku mwanya wa 4 n'amanota 15, inganya na Mukura ku mwanya wa 5, Amagaju agakurikiraho ku mwanya wa 6 n'amanota 18. Rayon Sport iri ku mwanya wa 7 n'amanota 13, irarushwa amanota 7 n'ikipe ya mbere. Mwumva ko ari akazi katoroshye gakomeye cyane. Hanyuma ikipe za ebyiri za nyuma ziba ziri mu myanya yo kumanuka ni Etincelle ifite amanota 7, hanyuma na Sunrise iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 6. Nizo kipe ziri guherekeza izindi ku rutonde rwa shampiyona. Niko iyi weekend isize mu Rwanda ari uko bimeze. Hanyuma muri ino weekend nanone twaba dufite El Clasico mu gihugu cya Espagne muri La Liga. Hari El Clasico, ikipe ya FC Barcelona yari yakiriye ikipe ya Real Madrid. Byaje kurangirira muri spectacle zikomeye cyane nyuma yuko Ilkay Gundogan yari yabonye igitego mu minota ya mbere y'umukino. Hanyuma Jude Bellingham akomeza kwigaragariza abafana cyangwa se ikipe ya Real Madrid, akomeza kwigaragariza ko ayihetse ku mugongo we, aza kwishyura igitego ku ishoti rikomeye cyane yatereye hanze ya surface, aza no kubabonera igitego cya kabiri. Jude Bellingham akomeza kugenda yandika amateka muri uyu mukino. El Clasico nuko byagenze mu gihugu cya Espagne. Hanyuma mu Bwongereza naho twari dufite surprise zikomeye cyane. Ikipe ya Manchester United yari yakiriye ikipe ya Manchester City kuri iki cyumweru. Byaje kurangira rutahizamu Erling Brot Haaland aje kwigaragaza, akora ibidasanzwe, atsinda ibitego 2, atanga na assist y'igitego cya 3. Uyu rutahizamu nyuma yuko bakomeje kumushinja ko iyo Kevin De Bruyne adahari bikunda kumugora cyane, ariko ku ikipe ya Manchester United ntabwo yaje kugorwa, yaje kuyikubita ibitego 2 wenyine, aza
no gutanga assist yavuyemo igitego cya gatatu, bivuze ko ikipe ya Manchester City yaje gutsinda ikipe ya Manchester United ibitego 3-0 hari ku kibuga Old Trafford. Uyu mukino waje gutangira bari kwibuka umusaza watuvuyemo mu minsi yashize, Sir Bobby Charlton, yari rutahizamu ikipe ya Manchester United n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, yitabye Imana mu minsi yashize. Bamuhaga icyubahiro rero, bamuha icyubahiro kuri iki kibuga Old Trafford, gusa ntibyaje kubakundira ko bamutura intsinzi. Pep Guardiola n'abasore be baje kurangira batsinze ikipe ya Manchester United ibitego 3-0 mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari indi mikino nanone yabaga mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Everton yaje kubona igitego 1-0 imbere ya David Moyes n'ikipe ya West Ham. Everton nyuma yo kwakwa cyangwa se gukurwaho amanota 12 yose kubera ibikorwa yari yakoze byo kugura abakinnyi ikarenza ibyo ifitiye ubushobozi, yishe itegeko rya financial fair play bayikuraho amanota 12. Iri tegeko rero ryasohotse riyihana ifite amanota 7 yonyine. Birumvikana ko imanota 7 yahise agenda. Uyu munsi yagombaga gukorera andi yo gutanga, kuko igomba gutanga andi manota 5 kugira ngo 12 yuzure. Ku munsi w'ejo rero yaje kubona andi manota 3, navuga ngo yo kuverisa, ije kuyakura mu maboko y'ikipe ya West Ham, yitsinda igitego 1-0. Navuga ko ari ikintu cyiza cyane Sean Dyche ari kugenda agerageza kwitwara neza no kugaruka mu mukino. Ikipe ya Aston Villa, Unai Emery yaje gutsinda ikipe ya Luton ibitego 3-1. Hanyuma Brighton iza kunganya na Fulham igitego 1-1. Mu mukino wundi warukomeye cyane, ikipe ya Liverpool yaje gutsinda Nottingham Forest ibitego 3-0. Muri iyi match ya Liverpool umukinnyi Luis Diaz ntago yaje kugaragaramo. Uyu ni rutahizamu ikipe ya Liverpool, ntago yaje kugaragaramo kubera ko ahanganye n'ikibazo gikomeye cyane iwabo muri Colombia. Ababyeyi be baje gushimutwa n'abaterabwoba cyangwa se imitwe y'ibyihebe. Dukomeje kugenda dukurikiranira hafi uko iyi nkuru irakomeza kugenda. Uyu mukinnyi rero ntago yaje kugaragara kuri uyu mukino, byatumye abandi bakinnyi bakinana mu ikipe ya Liverpool harimo Diego Jota yaje gutsinda igitego, hanyuma agitura uyu mugabo Luis Diaz bakinana, amwifuriza gukomeza kwihangana no gukomeza gukomera mu bibazo arimo ahanganye nabyo n'igihugu cye cya Colombia gikomeza guhiga bukware abantu bashimuse ababyeyi be, dore ko ku mugoroba w'ejo mama we baje kumubohora, ariko kugeza ubu ntago papa we bari bamubona, nta nubwo baza amakuru y'ahantu yaba aherereye. Ubwo turaza gukomeza dukurikirane turebe uko ibintu bimeze. Mu gihugu cy'Ubutaliyani naho hari indi derby ikomeye cyane yabaye ku mugoroba w'ejo. Ikipe ya Napoli yari yakiriye ikipe ya AC Milan. AC Milan ni ikipe ifite amateka, yaje no gukoresha ayo mateka n'umukinnyi wabo rutahizamu Olivier Giroud aza kubabonera ibitego 2 hakiri kare half time. Ababonera ibitego 2, abantu batangira gutekereza ko AC Milan yaba yagarutse, ariko ntibyaje kurangira neza kuko Napoli yaje kugaruka mu mukino irabishyura, birangira ari ibitego 2-2. Iyi Napoli yaje no kubona ikarita y'umutuku, ariko ntibyayibujije kunganya uno mukino wa AC Milan na Napoli. Hanyuma undi mukino wari ukomeye cyane ni ikipe ya Inter de Milan. Inter de Milan yakiraga AS Roma. AS Roma idafite Jose Mourinho watorezaga ku gatebe nyuma yuko yari yaje guhabwa ikarita y'umutuku mu mukino wari washize. Inter de Milan rero yaje gutsinda ikipe ya AS Roma igitego 1-0 mu mukino waberaga ku kibuga cya Inter de Milan hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nanone mu gihugu cy'Ubuholande hari habereye indi derby y'amakipe yaho akomeye. Iyi ni PSV Eindhoven yari yakiriye ikipe ya Ajax. Ajax rero nk'ibisanzwe
ntabwo byaje kuyihira kuko Ajax nyuma yuko yaje muri uyu mukino iri ku mwanya wa 17 ni umwanya umwe imbere y'indi kipe ya nyuma ku rutonde rwa shampiyona. Iyi Ajax ni ikipe ikomeye ifite Champions League enye, ni ikipe yo mu gihugu cy'Ubuholandi, ariko muri uyu mwaka ntabwo bikomeje kuyigendekera neza kuko iyi PSV yaje kuyikubita iyinyagiye cyane ibitego 5-2. Abantu bakomeza kwibaza ese iyi Ajax Amsterdam bizagenda bite, bizagarukira he? Nuko byakomeje kugenda mu gihugu cy'Ubuholandi. Mu yandi makuru agiye atandukanye mu gihugu cy'Ubufaransa, umukino wari ugiye guhuza ikipe ya Olympique Marseille igiye guhura na Olympique Lyon, n'amakipe yombi yo mu gihugu cy'Ubufaransa bari bagiye guhurira kuri Velodrome. Bisi y'ikipe y'igihugu ya Olympique Lyon yaje guterwa amabuye n'abafana b'ikipe ya Marseille, hanyuma ibuye rimwe riza kunyura mu kirahure rikomeretsa umutoza w'ikipe ya Lyon, bamwita Fabio Grosso, yaje gukomereka cyane ku jisho, byatumye uno mukino uhita usubikwa uvanwaho kubera ko uyu mugabo yaje guhita ajyanwa mu bitaro, aza kwitabwaho n'abaganga. Navuga ko ari igikorwa cyabaye kibi cyane, cyagarutsweho cyane mu itangazamakuru kubera ko ibi ntago bisanzwe, kugeza aho abafana batera amabuye bisi y'indi kipe baje gukina, byaje kugorana cyane, bituma uyu mukino utaba w'ikipe ya Marseille. Velodrome yari igiye kwakira ikipe ya Lyon mu Bufaransa, mu gihugu cy'Ubufaransa. Ndabashimiye rero, reka tugarukire hano. Amakuru yandi murakomeza kuza kuyakurikira hano live kuri Bridge Sport. Turaba turi kumwe 5-5 ari Cyuzuzo. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza, murakoze cyane.